Li tio fo ya tofo fa tua. E mana mia lava tofo fa tua. Lela o tatou vai atuni. Sawa. Ese le meta o le poto. Ese le meta o le malama. Wisdom is different from knowledge. Knowledge, when you know the problem. But wisdom, when you know how to fix or solve the problem. Melal nai le ina faima tofol fatutua. Ina ia I loa vala au I le atua. Ai sa mai le tali. A faila o le tali e te manu maa loo fo I le. Yeah, that's how you fix the problem. Ai fai o le tali o le oti. Ave lo oti fia ia. That's how God fixed the problem. Yeah, tatou fia lea. Telo oka ele sa tinga atu. Talo sio ye sa tanga e sa atu ye telo le meo le neta ya. Yeah, o watu esele alua nga uva ya tsi wa fino wana wa fua. Va per. Ya va fersa sa mai ngoli. O mele mana o ile atua ia tatou. Au to la valea. Lela usau no tu vai fe au lo valea. Ia I loa li tiofu ia e fai mai e o I le memana ia tau lo fale ia o lo fa nau ia le o le mena I lo le poto. E te vai tu soli. E sel manga ia ke loa. E lenga e mala malama. A ke lo pe va fen ko fiki me. Le valau tatou wola I le loto. Yeah, we want the knowledge. Tatou loa malama al fisil fa felanga fa fel por paleni pe au ngoso mai. Ya lewa mawoltali o tatou vala au ile tu al fatu. Ye le test le mer. En tatou mawale tatou me uma. Ya alu ne yaso tatou wo malava. Man tu fo. Le tatou fa fonga ye. Tatou fa longo ma fa fonga ile upu. Ya fa peo ele la usau ni mai la usau ni mai we have to put into practice le mer. E au mai la vele tua ia me tupu le tatou bola. E tofo ai me tatou fa longo ai. E le mana ia pe tua tumu tatou tanga I tele o fasi pepa ma me tusi ai. Ia to tatana I laula au. E whaatino tu. Ia, na le malama. E se poto. E manai ala lo soifua ia so malava. Ma eilo. E whawhewhea o ngā fix le problem lea tātou te whaasanga iai le aso. Vai a mātou nei taita ia lotu ma. Mātou ngā me whapena. Po le alo ta whai mai ta te whawalwalia. Ta te le mawhaia se mea. O ile ai, ele I tuufua ele atua I lungole. Pete vai whatau wa alawa oi ate oi lau walauina. Le ele I tuufua o ele atua I lungole. Melna. You need wisdom. Aisia, la tele el polo palemi le la duatu. Ai, le na ona e lor whawhitauri. Ai e lo fol whawhitauri. So, like, ko angai ke, ora roko maulalo. E ala me, tofo I tātou, me umwhapena. Man tofo ia leise se pei oe. You are unique. Leise se pei oe. E ala te whapea o te loto maulalo. E rana whai au louto alua, e vai etu. Oi le ai, peia e sel mea wana. Alu le nā fo I ua e lati tono le fersipi, e watu e se fulpupula me lesi tangata I ate oe. Ai te leilo, o laua mana o lea tu e put into practice. Ua lesi tangata te fiu e whaasoa iai. Au nana whaia mai ata I. Tau atu. Pape sole a. Oisi whawhika uri, papete se e whinga kai fixai. Ai lea I leile poto lea tua. Ua leua, o le lotu. Matua e se umātangata.
e tate le treatinga le tangata lea, e whapei o le tangata lea, e tofua, maunu mai lea, ia atonu lai whapea mai, pia kula o te atole, le le thea ia, e se alwhainga le vaenga lali, mali atu i la sunga, o au te fasili le atua, pe whafe thea nga fix le problem, because e mawhai lava o le whawhita uli atasi, ese long konfienga. Aua vili atu tangata mause taimi fa mole mole yo atu lo itai la atu tangata lo te fa sanga ile atua po le fonga fa vika o ke le tsalo pe fa pe mal melen kala ngoma yai le ai se foi le I need wisdom ya mela nga ta uaile ta te wola ya fia ya o te fia fa fe au fai e te fia fai fe au o lai te talo ia fai fe au lau whanau o te le fai te fai ngata ai o te mana o ai o ao mo wetu nei fo ile vala winga o lau whanau o tangata o kuspa ia o kele o popole kele lako fai kaunga o kuspa ia ma lako e o ai no o kali i lele o isoli. He studied this belief and this belief and this belief. Al mela ki ngofa mo vai e fapea. Can he know how to fix the problem? Ia lela wa matana o mai fai au tala wo me vapena. O vetu lo watali. Sole pia ko miki ula vale loku le wo ia. Ate lo o au te no foma o mafau fau le melea. Ate lo le me fa sino ele atua i lo uloto. He learned how to fix the problem. Awavu, ia o ia fia kengi ngaka ka faale tonu. Pe ano fa tula uta. Ma kwa ia o fefe ai mai tangata faale ko ngunga lo. Au vai akunga. Tole o le kelle mo la faale ko ngunga. Ia, o lo ua finga le ua walau mai ele atua. O le makoi whaale kongunga. O le lauli whaale kongunga. Au, sau fai ulo lima fa mai dad. Ke mga e whai o e mau ka mau le iso ka wa. Ia, lo whaka umela uka wale fōula le. Whapia sole. O ke le fia mga o se mea malea. But when I know how to fix the problem. E te loe, e sa mai ai le atua. Ke wa ku lo fale wa ka upe mai e fa ko rute o Yesu lo fale e te wa ku pe wa popoko uma la pusa isa i lo ele makiva me uma va penga e te wa tu pe wa pe ke re kinga inga ke kakalo ile akua e fai mai me le e te wa ko ale lima o le atua pe kakala mai le lima o le atua ia te oi per mena fatu o le atua le ka wanga lima fo io letto motat pa wal ye i lo fatu tu vala au letto ta rolo le ko fai mele me ke le manga ku fai e letto ya vai fia te lola e asa sa le tu ia te e ka fe uma ku ai i la fa ya manuia ne ya so ile lo fo le tu talo mole ka ko por kala me ngei o le au nga yo sessions ngi tala ia te oi. Even myself, o ngalo whaalongolongo, ke fia whaalongolongo, ku ilalo le mea, ku ilalo le mea, ku ilalo le mea. Mena e tā ua i le vai aso le nei, i taimi leo le tae au, po le au, whai e sessions nei, te wala au ia te oi ia, le leila u whafo, le saunia langai. I fui taimi pe i te manatu hoi lea, na mai tala noa i mea ia. Ni ai lai fatumu ai le tua tatou. Ya na unta puni a foi conference. Ya tatu wolo le fa kingo me ia ma. Ya fa manuia mai le tua fa tsaina ba Yesu la upu mo matou. Aftai te fa lo tele matou fa longo. Ina ia matou lo vala au ya te oi. Wo matou lo i la upu
o lou a ao, e fofola mai, e tatala mai, e te saunia i mātou. Te mana e whaamanuia o mātou ainga. You promise that blessings for us and our families and our children, e te whina ngalo e whaamanuia i mātou. Tu ina atula wa kālesia mātou umalawa wa iai nei, fale nei falsa through this week, e saunia ina mātou whaalongo, mātou te ola le iai lo mātou atua. Aftai me lei wa e whaia mo i mātou, wa e awa o mātou te wala au atu i le whaatua tua, e te au maia mo i mātou. Manuia lau kuka, manuia i lātou o lo au auna, i te tonu le nei whale, i ia o lo mātou o li, i whaamanuia i lau o whaingaluenga na tā pena mole, ha o ina o lau upu le nei tae au. Atu i nātu fu il kalame mo nā nei, ta mai o lau whaau unga mo i mātou. Ia, e tawhi a mātou whānau, mātou fia vi a te oi. Ona o Yesu, we love you, Lord. In Jesus' name, amen.